Hallo ti, vi che ti sei oz puspe con us. Quella stella che? Na, negine tema. Io non tenci da fal pur, aber oz moinza ad alp. Forza as viu du diu schon avoniniamna con las imprimes vacas con lur plompes e stelles o invenides giù ad alp. En biologens cirnus el grigione dell'intera Svizra ben fa fiasta pels animals che tornano e ton a navos delles Alps giù als Viz. Svens venien las vacas che andau al pibialac ni quelles che van ordevon nella montanera ornades con ciupials ni e flores. A las plompes ascen se capescia e bomunca. La fiasta de scargada a in usit fech vei, purs e pures van quaschon de picciens e cienzons, co per ingraziar per la buona stat d'Alp a che tot diu senza accidents. Et a propos scargada, stias in biala fotografia sco quella scheu, che nus ven schon surveniu termette la nus. De gudignar dati che giel d'Alp. Tot les infos amples in rtr.ch. A scella bieste puspenne vos en nuei o la Alp Vita, abbandonada alla stadiun finida. Bodel tot, tocan che la Neufs Avenida te schon un intec lavursi les Alps, sco per exempel Svidal Celeda Chigiel. A per quei voin se termes la Ronia si l'Alp Curcinac e la Montagna de Chants, insieme col Puro Werner o la Ida per ses devoses mignocas. Per gliets moinza mesura cun auto sin varga 2200 meters sur mar. Werner, ti veves 8 vacas si la Alp Curcinac, stes ja durant la stada, dina puspei aussi per imper mignocas Chigiel. Quantas maneges che nus moin 8 per tot? Ja, quindi che ja uando antun 120 minutos per me. Zum canta via giau. E mi zweven dia all'Alp. Cavo gir è stata una voce mal 20 minutos. Loinza marascia lascia si giau andretg. Arrivai si l'Alp, voinza gli imprem da sta in colonna. Perciò i oz vengono tots pil Chigiel. E nu conservens? 625 kilos total. La laccia ne do 7 milliliters. Come cambia Chigiel sono dus prender cun? Leo meins 17 minutos schotsch. 17. Tu hast tres pipaco quel che ti hast Ja, ciao. du hast 3 poc. E lo avevo da bien 2,3 kilos panch. C'è qua hai per un sentimento di essere pils de vos mignux de quella stat. Un buon sentimento. I buon Chigiel che so io se l'intero werden. C'è gesta so schon ja auter wie de Chigiel de Alp che Chigiel che ven fats giù al vic. I Chigiel d'Alp è mai lungurus. Chigiel d'Alp è a digna maier. In primo giorno lo vengono poplevin, aber Chigiel della base è lungurus. A pilsa gida dat in pign engraziament. Ja, Kator in Tok Chigiel. Was ein Pro Einsel. Wow, già fet pugen. Grazie al fetch. Bon appetit. Bon appetit. Ja, Bon. fait bien. Hey Ronia, hoe fai me specific con degustar Chigiel? Weil dat schon an der Fam, si l'Alp Saint-Martin specie an de pli lavur. Neu, bei gas. A tocken che la Ronia mi de Alp, ma ein nus de coca melis de vacas nur se caures vanen zum Alp minche Stadt. Eis wessen je esta giù als Viz, a gudele Stadt cheu. La stat è per pures e purs il temps de fa fein perché els hagien reserva per vieren. Poi, mas bobain se la biestia fosea und den turn a meias neven la mesa dat. Ad els troven plats per plantar, per exempel truffels, salata, fritz, e legums che crescen bosi d'Alp. Scioc, stuessen us comprar un biada pli de d'autres tiares. Past e bunas jarves, jetzt crescen denton dece vun de la stat Sidalp. A quei se venze un bia meglier che quei giù alla val. A che dat Sidalp massa bien de maià pels animals.
e per nus dati prima latg a Cagiel. Schals maiassen bogiu pastia caias, lu crescessen certas parts de las Alps simplemeinen. Tot el bien pastia las bunas iarbas che fan all bien Cagiel, massan a piarder. Denton ai va bum opel da maia, la bestia ha influenza si la contrada. Past liung che caias brigen e pisperci e scec, che past curt che vaccas nursas e tauras a maiau giu. Paia surmec un conterfiu. Sin autras parts de las Alps fagessen plivia neuve glatsch grons dons. Und ascher fossien differents vits e pli mal segir da boves e lavinas per quei che la tiara sid Alp fos bo stabila. A bodem lida, en bialogens ein els animals ein tec pinches maschines de pista per la stat. Vaccas e maschines de pista? Ja, un tec schon, perché schelles a lur collegas maien giu flott al past, a miren a schea che cresci buen, a vegni bo giu boves, vai nus un viern bialas pistas per i cunschis, cu l'Alp e cuvretja cun neuf. So, l'Emarache la Ronia dominau si la Alp Saint Martin che già è in territorio dell'Ax, cui è exact de scho in Alp che già è un viern sperene piste de skis. Ronia, oi sia do? Ja, Giancarlo, nus essen cheu miez el territori de skis de Flemlax Valera e cheu si la Alp oi todro soivel. Mo, quoi culiuna, las pasturas letzes an huslies. De piccolas vaccas an giù dell'Alp oi nelles vida giubergià tot a faurden. Tina e Linda, ellas han presentau l'entira stazi d'Alp, ma reinza c'è che una schoi da fa tot. Da copren so sachmo in giù la soif, sta di sasca la primavera puspe da fa siela. Also wir nehmen jetzt alles weg, weil erstens geht uns alles kaputt, also die Stecker und der Draht wegen dem Schnee. Und weil wir da mit dem Skigebiet sind, ist sowieso wegen der Pistenwulli und der Skifahrer sollte nie noch und Zaun für die schauen im Winter. Schalu, schön es luvra elle wie ne von, a meine Maratio che la signuna oi grad wieder fa. Tina? Ja. Ti has produziu intorno meli 400 minucas schigiel. Con che sentiment oi so se wieder falles de vosas lavurs? Also es ist ein komisches Gefühl, so das letzte Mal schmieren, weil man hat das jetzt den ganzen Sommer lang alle Tag gemacht. Und es war schon komisch, wenn du nicht so zurückschaust und ja, es ist nicht mal alle Käse da. Weil auf der einen Seite ist man schon stolz, wenn man sieht, dass man alles gemacht hat. Und jetzt haben wir das nicht mehr, aber dafür freut man sich umso mehr wieder auf die nächste Halbzeit. Mo, avant che la prossima stat sa venir, oi si demarà chi sa di orden da per tot. Ed è un lavoro che sto venendo faccia oi il fa Olenna. Da co è importante che si fa Olenna schon il ton per la primavera. Ja, weil wenn die Halbzeit losgeht, hast du nicht noch Zeit, um jetzt so Holz und so parat machen, weil du brauchst ja eigentlich am ersten Morgen schon das Holz zum Anführen, zum Käse und alles. Und ja, ist eigentlich wirklich keine Zeit und bist ja froh, wenn es nicht noch, also dem nicht noch musst hinten anspringen und studieren. Da co, ma so sedina si d'Alp, c'è playa vussi cheu. Also ich finde halt cool, man ist den ganzen Tag draußen, man ist um die Fee und bist so ein bisschen in den Bergen halt den ganzen Sommer. Du hast schon viel zu tun, am Morgen früh, am Abend spät eigentlich. Aber es ist so, ja, wenn man es gerne macht, und ist es wie wieder Frieden da oben, den ganzen Tag. Adele è il responsabile della Alp San Martino, il cauteggia John. John, ti hai schon dopo 30 anni cauteggia che è la Alp San Martin, poi in una stadt che va fin. Ja, in 30 anni fai scrivere codes, e da bials moments, ade autos, non sono giocati che commedia da ven, così si plau comin, vaccas che vini toccate del commedia. E buon bimalec, bials moments, ja, wenn ihr sile da meu no vedes scolsulel va si, ni con le vaccas, vesen no ben, dat. Bials moments ideal, ja. Ma avant che la noi venga si crede un fine tecni. Nu zijn een tikle woerke, ja, sarà si tot, finestres met de balkons,
Treogella. Se avessero da quels urdas che ho. Questo è grad venire. Mentre grad fa qua. Ok. Gelu. Tschüss zusammen. Io sto qui a Gida. Ja, bo grad tracenis buns calces per jetzt. Schelu dai tot dronia, aber mehr de torna avon che un viren vegn. De nus fossi schon po spestau, gaudele fin diamna, vai bien.